hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwakayijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwakayitanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu ti yenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka. Twalenuma zukuma tunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu kuosha nenu di eni muna wakenga nshidijenu eringa hii ajana ken di chenu mkuosha nenu di eni muna dimonde mudi na ikatu mulonga ni kuchipatela chichu nenzi nei ndotoro na kuleji nindi udi na chikatu necho udi dena musongo munchuru ye mudi mashina nidi na itumbu ya kukwinga kulondani kukwashi eyo watela kuiteja mukuleja indi watela kudichungila nshimbi natela kuitira. Aha, dichine muitongo joka ye neona oshinei einzami ngana ke nishi dijamja ukombi, nishi dijamja kuchwamba, nishi dijamja ja ujila. Na kwa nake ndeta hindi. Ngako mwana kene. Hachuma nchuku kwa nake, na chuma nchuku leti shanza amba kwa nake. Mulonga nafuka minakudana kene. Mulonga unafuka minagwelanga hii na kudana kene. Dichikuesekana no itongo joka ye. Na mwaya mukanda wa nzambi. Dimu ndi unachwambi. Tienu itangiri mazu. Inaone ni musompi necho. Chuna ukenga nshidije tu ajana kene kudinyi. Kudinzambu kujana kene ngai. Mwevuru kuikwasha iwu. Ilani kutanga wa mazu kulonda muti. Yohana chapter 3 na verse 16. Mwaiti ya wa mazu. Chaso jeri nzambi. Kukenga. Mpata ya munu. Wayinkeri. Mwanindi. Umuho kulonda munchuko yanga na kudana kena kudinzambi ahitu mwanyaka kabulu kunonga taindi dichasonekao muna mchambisha nzambi mwani tiencho nasoneko now chaswejeri nzambu kenga mpata munu mwishina wayinkeri mwanindi umuho kulonda munchuko mukuherera ahitu mwanyaka akabuli kunonga munate chaswejeri nzambu kenga enu na nami wachinkeri mwanindi umuhohu kulonda na nami chichuku mukwerera Yesu necho watifiriri hanshidi jetu akulusu amujikiri mwijamu wasanguka ukola hanshidi jetu echo hakumukwerera Yesu inzambu kuchwana ke na hanshidi jetu achu inkani umu wa haya nyaka chinategani dichi hanwa nasunegi na kukuherera ene kudana kena ho hamunda dishamba kukuherera na kudana kena ho hamunda dishamba hadi chambu dichine nzambi na kuleji kuerera kumwanami Yesu wakufwetereri denshi dije hakurusu ene ni kudana kena kude nzambi anakwana kena nshi dije mwani chinateka nwani nei munchwana mkwati na mulonga tongojo ke neye ni mukunja hami aichwara ni kukoti anakuleji na unakwa na ukasika muna mukaleya yakayeye yejima ilanga eyi huku ya kudinsompeshi na kudana kenene angana keni mwanchina mjahi wana akukumbanda kukasa hino unadana keni kudinsompeshi akukumbanda kukasa chochimu ailanga kuila fulumenda kukasa akukasa mulonga chuma njuleti sha kukasa hino unadana keni mulonga chinatama kujamunchu ila kudi chuma chukuleti sha kulonda ikasi enga chatama kujamunchu chuma nchukuleti sha enu hino unadana keni na kukasa chochimu yai mulonga chikuika silao chochimu mulonga kudi nshimbi tinateka ni mulonga wanka wanshimbi nshimbi di kuleja mwakwirira ne nshimbi na soneki nawo chinga kukasi eyana kukwira ngahi mulonga weyi udiko okuwaja hamo muntu dichine una mulonga weya kuisha mu mali nawo ufweti
100 million mwaikwato de 100 million en mukutosha kudifuetera akai indine muntu wachengu kwizina kufuetera 100 million akukumbanda kukasa akukumba mulongati mulonga na fuetera muloko diuna kufuetera ibaye yawe ewakanya kwiranga hi kudifuetera ila kudiule zina kwiranga hi insompeshi nei kudi muntu kwinza ninda kufuetera 100 million ukutia kwao ukutambula na mali ukuchinda na mali kuitala ejimana ashikiri museya wapi mai kwesikana nshimbi yakukasununa hiuku ya necho dichidunu ne yakufuetera kudi mukwenu mali 100 million uwakanya kudifuetera ni antanga je yakanya kufuetera ana kufuetera de kudi muntu abula kwiruka eyona muntu na kufueteri ukumwirira chumanyi ukumusakirira mulonga chukumusakirira achuma na kufuetera imali okay indine unyamuka muna mumbokosho muna mchota ana kufuetera de huko ana kudana kina chego di sompeshi chikukwashe hii hino ana kufuetera de ugu ya chena kulana kina kudona sompeshi unazuna nei chikukwasha indi kudona una kufueteri watele kwena kudana kina tando watele kwena kusakirira watele kwena kusakirira newe na kudana kina kudona una kufueteri chikukwasha ukurana kena ngaizi ukumusakirira ako kufuetera very good muna golondera chacho wai amnaiti kuwa okay mwatera kusakirira kudona una kufueteri necho ene mukitongoshoka kwenu mukumusakira nenuti mukosha nendu mukana ken ukosha bene nei nasekerera achuma unamwiriri nasakirira chuma chunangiriri hakumfumisha ame mukukala dimu ilanga kudi chuma chatachi chitwatela kusambira kwira heno kanda tusakiriri chuma kukuwerera mu muchima wetu necho nachufueteri necho ndi chichukwiruka necho anatufueteri dichikukojeja echkwena kusakirira kudona muntu ndichidunti yenu neyenu mwafuetera mu 100 million muchota ilanga yakunyira kudantanga jami nawo ha mukwetu echwati yanawa nakukasa yake yejima dichiduna afumu munga ichuleji ene mukutongojoka kwenu amnatera kuireja namdantanga jami hino yenu mwafuetera 100 million natera kuosha namidi natera kuireja wanyu mulonga tichikubula kuireja mbwena mali kosichi ana ukenga eru kuna afumu munga ukuireja neidi mwaya walala ukuireja wenu mwana chari ukuireja duneidi ireje no kuronda achiti eno antanga jame makanya kumfuetera irati yenu chuma chinamwe kani ireje ni mwana chuma nchumu kuireja amnatera kuireja antanga jame namidi amnatongo jokinami natera kuireja antanga jame nami ena kwetu amana akasenga yakayami yejima ilanga kodi mukwa luwi wenza unamfuetera 100 million sama heta na mfueteri de anafumana iringa hi anankasununi dicheni mukutenga ku muchima wenu neye ni mwamfuetera 100 million amini kureja antanga jami nami ena kwetu china yana kudana kena kudin sompeshi china yana kudana kena kudin sompeshi nami ngana keni naja yumonchu dichare desha ya kunkasununi eri mukutenga ku muchima wenu heno yenu mwamfuetera mukutia kwa ande kutama akutia kuwa kudi antanga mbia nyo uchochi nikufuntira ochengi nami nei enu yenu mwamfuetera 100 million ilanga amini kureja kwetu nami amana nkasununi mulonga na dana kena nena dana kena wani kachana ngumbu wani enu yenu mwamfuetera 100 million mukutenga ku muchima wenu china hiti chengi kutama chukutia kutama munatishi wani enu munamfuetera malama vu nei mwamfuetera wani kachamana nkasununi dichi amini kureja kwetu na amana nkasununi mulonga wenu neira ngahi na dana kena mukutenga ku muchima wenu amina kwa mimi na hitu kwa amina okenge mulonga yenu muna okenge kinsa engana kwene jumana kutiyako okay mukwasheni kwenu tia kutama chuma nchukule chamti kutama mulonga muna mwana ina chukulengesa nauni ati kutamiu mulonga na ileja kwetu nami na dana kena necho dichanka sunu nami bai
marimu amfuetera wanyi necho dikushimu na ami ana marimu na amfuetera na imoni kulema na isegeshi necho dichina kwela onancho amavululeru necho echo anachukwatira mulonga wanshidi kudinyi kudi nzambi kwesikana nshimbia nzambi echo atera kuya mwijadake ilanga kudi unenzina kutufuetera mulonga wechu kudi nzambi hinyo natufuetera mulonga wechu wanshidi kudi nzambi ai yes chaso jeri nzambi kukenga mpata munu mwi watwinkeri mwanindi umuho Yesu kulonda muntu kumkwelera Yesu aheti bumi wahaya nyaka akaburi kuno ilange tuna kutongojoka nechu tuna tweshi kuya kudi nzambi ne echu kudana kena shidije echu kudi nzambi nechu kudana kena mulonga kumana ndisanga wekalira udikoko mulonga una kudichwale ya weni nachwera unarana keni langa ina shiri iwo ujira beni chumuna iri example nenu udana keni ujini ka unu amekushi inu mpinjingana nukurana keni mudana chwami mwani zamba mwana keni nakupanga nga ujiri langa kufuma muderu nadeke ilanga unu muna mukushaka makujirira neara achiko kenzi yara na kukengi huku ikia kahana netu ushiri na kumanu wani yanga o dimu dichidino amina ukwasha na mtienu ishidije akwira jana kena ngachumani hakudana kena tainda ukwelera mwanta Yesu akukwelera dichene yokudana kena anakwana kena taini nshidi chidikoko kudi nzambi chiriko hakwila nshida ifumishi kumeso anzambi wakengiri muyuru ewatera kwila ngai dinu kukwelera anyi tiyeno ngadoncha chwa wa mwina ohananga hakukuhwelera chira utekana chikuinza spiritu wanzambi mudeyi hakutachika kukubalumuna eyaweni kutwesha kudibalumuna wanchina tekana kukala kuduku antwana kutongojoka nao atela kudibalumuna awe hiwo kutwesha kumulodi mufu wanshidi wabalumuna antu hinyi spiritu wanzambi chinateka ni mwani hela una mkweleri mwanta Yesu lelu chekala yuma mulodi na mshimba wanshidi unatwesha kuvulumuna cheku madiki dichine unavulumuni unadeko ikala mwana kanzambi udi mwana kanzambi chochimu mwana kanzambi wenira ilanga chuma chune ritate natina chikuwaha natina chikuwaha wanyinecho dichi hansangu ya wamwino bai kutongojoka ne unatweshi kumkwasha kumwanta Yesu mwanta Yesu nazati mudimu wejima hakurusu awosheri nindidi china amani yena di wamani shiri mudimu waku kwa mwina nacho ikonshidi jejima dichi hakumkwelera yena spiritu wanzambi chikuinza imude kutachika mudimu wako kubalumuna di uku kwambura kudima yala nuku ujila wejima baye ya wenuku mwante Yesu nindi inzenu kudami enu ejima mudina ukabakana mwasenda yale ma aminu kuinokesha yena di udina mudimu wako kunokesha kunshidi jejima dichi kumkwera mwante Yesu kumushinda mena 100% yejima ne kama na mihina atweshi kudamu inaku Yesu di unanga mwini Yesu nga mwini Yesu ye unanga mwini Yesu ye inu kuhandira imbalumuni yena kukubalumuna mukuhanda kweyi dichidunti yenu ne muntu kuosha ninda amleru na mkwereri Yesu ilanga kumadiki nindi chineri na avulumuni de ne inafunuko ya kudi Yesu aniko ya mkalunga ona muntu na mkwereri Yesu mwamwene mulongadi nakwela mwendu mu watu mwendu kwa udi mudinzambi amnatongo kinamona muntu udina kushinda mena bai ho hadi Yesu kudina kushinda mena ni hangovuji ndio mwenindi ilanga wa mwinu hiwashinda mena hangovuje ya wenuko wa mwinu na kushinda mena hangovu yanyi yanzambi ina mwekeshi mumudimu nazati mwanta wetu yes chateka ni mwani dichidunu moka mkwera mwanta Yesu ifuku nyikulonda nshidi jenu ja ujila jana ken nja ukombi nemu kutongojoka kwenu chinga nemu nasumbuki mulonga nshidi ya ujile na ikasi nangashi dicheni mkukenga mchwale kutai ndi mukenga kwenu Yesu aikechilo malenga ujila mulonga mudina kutongojoka nenu nemu kumkwerera Yesu mukuleka ujila indi mulonga Yesu nakuguleja nindi neona mulonderi de yena ina kuguleje kuleka uji dikushimula mnadirongeshi wanyi kwenu kumulondera Yesu indi ne mwakafu acha kubula kusumbuka mwakera ngai
tienu mwanireje kudi mukwecho waya kushikora ukaleni ya unensi necho wafuira mushikora heno kanda atashinuguza ati enu mneru kwifude ndi mwakafadinu chineru mneru kwani mwatera kudirongesha chi ukuosha nei naka mkwera chinga nei nasumbuki de indine ukufa ino kanda usumbuki wakera ngai murocha kamweka na hada nechu mam amwa naka mkwera chinga nei nasumbuki de iyala kuinza ne ufa nukufa wakera ngai ni ujira we chachu waichidi kutambula umwa hanyaka taindi ni leki umwa hanyaka kulondana kafumu nshidi iranga ni sumbuki hera ni burugu sumbuka muyuri mwakata kusumbukako chachu waichidi kuya mwijada kesi na ujira wa mtaindi angamwini ku ujira wa kulondana kashikami na nzambi muyuri amamene ku ujira wa mwana ndichi eno akayamwini fuko yin chingane muna sumbuki chochimu taindi muna himpitongo joka mwaka mkwera mwante sifuko yin kulonda yana keni shidijeni kudiena bai kudamuko kalifuku hela lelo kalifuku hinyuni eri kinindi kumadiwa kanjuka na umi yae mwaka njuka na umi kumadiku muna chiri kichukupu mumukando wanzamina bawo disama nefuda kumadiku kumulonga deyi wanyi ifuku da lero di de lero na di ifuku da wa mwino lero chuna kuoshio chama kwa wana afude haloshi ufuku wa kuinza mujingo wa haloshi necho kudu wafo necho wanafu mini gulugulu twafumana kumusonekera ni itumbu twafumana kumukwasha ni kumukwasha tutwala ni mashiku lapo kulonda chumoni mwa kumukwashila ilanga kuhinjuka anakunesha na ona muntu mwa kwashanga haloshi neridenga hii chacho amuna kuteregera yeje adi muna mukachi enu mundi kumajiko ilanga mpinjiko ao adi kumajiko anachesha kufa muri muchipatera neringa hii na shari enu neno ona wakatadi ukufa ami amni kufunta kulondana kakungu jiyuma ina shari ilanga yonezina kumushinjikisha mkwenu ye ukufanga ode ye na shara nikushara mwakela ngai Mnamoni china remeni kumkwera mwanta Yesu. Ichuma cha soja kulemana nkashi kumkwera mwanta Yesu no kanda ufui. Dichamu kuikonko mwena nami mukwererenu mwanta Yesu. Mumuchima weyi ne ukumona ne kama na Yesu diuna azati mudi mwaku ngamwina amulonga mpopere hakurusha kadi mulonga amujikiri mwijamu hakusenda nshidi jami hakurusu jejima. Jina kuira leru Yesu ajipopera dego kulusu. Lero namukwerede Yesu namu amfwiriri amujikiri mwijamu asaunka mukufa ya ukwana kena shirije jejima inzambudi na kwana kena shirije tu bai hakuosha kwa echuku bai hamazu echuku ilanga chinga kumkwerera anyi mwanta Yesu hakumkwerera anyi mulonga lichwatira kumkwera mwanta Yesu mulonga chuma ncheriri hadeni mwanta Yesu oshangde wamfwiriri hakulusu halwei engachi mulonga halwei eye udi mukukala nei muntu na kuna itumbu na kunina kuna kwao dichamwe kananga inei mwani halwei wakufwiriri hakulusu kola nshidi je dichine kumkwera huko kwa mwina mulo watambanga wanyi twalenu masukuma tunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima aeseki